Selaginela je dekorativna i lepa biljka, iako ne cveta. Može da se uzgaja kao pokrivač tla i kao sobna biljka. Selaginela je najstarija biljka na zemlji i obuhvata oko 700 različitih vrsta. Međutim, samo nekoliko njih se mogu uzgajati kao sobne biljke. Selaginela je ukrasna biljka koja svojim izgledom neretko podseća na mahovinu, a neke vrste i na paprat. Odličan je izbor za ulepšavanje interijera i odličan pokrivač zemljišta. Nega sobne biljke selaginela je zapravo veoma jednostavna, ipak joj je potrebno svakodnevno održavanje kako bi ona izgledala bujno i sjajno u svakom trenutku. Ukoliko svoju selaginelu gajite u sobnim uslovima, neophodno joj je pre svega odabrati poziciju. Nikako ne smete da izlažete ovu biljku direktnim sunčevim zracima. Iako vole svetlo, ove biljke nisu otporne na direktno sunce. Dakle, postavljanje posude ili saksije sa selaginelom u prozor se ne preporučuje. Selagineli najbolje prijaju temperature koje ne padaju ispod 16 stepeni. Iako na otvorenom tlu ova biljka može podneti i veći pad temperature kada je u pitanju uzgoj u kućnim uslovima, najbolje je držati na optimalnoj sobnoj temperaturi. Kada su visoke temperature, osim zalivanja, morate je prskati i vodom iz raspršivača. To treba raditi i nekoliko puta dnevno. Voda za prskanje ne sme biti hladna, već optimalne temperature. Najbolje je koristiti vodu iz klima uređaja ili odstajalu vodu. U zimskim mesecima zalivanje se drastično smanjuje. Ovaj cvet voli zalivanje i zaliva se na isti način i tokom leta i tokom zime. Zemlja mora biti uvek vlažna i nemojte dozvoliti da se zemljište osuši. Voli topla i vlažna mesta, a za rast joj je potrebno difuzno svetlo ili senka. Selaginela je savršeno rešenje za prozore koji se okreću prema severu ili za sobe sa veštačkim osvetljenjem. Ova biljka ne cveta, ali je cenjena po svojim jedinstvenim oblicima i neobičnim listovima. Možete ovu biljku prihranjivati svake 2 do 3 nedelje đubrivom koje se koristi za orhideje ili hranljivom smešom za ukrasne listopadne biljke. Samo prepolovite preporučenu dozu. Sobna biljka se presađuje jednom na par godina na proleće. Zbog malog i plitkog korena presađuje se u ravnu i široku saksiju. Na dno saksije stavite drenažni sloj, a mešavina može da bude mešavina za orhideje. Ako vam lišće požuti ili počne da se suši, to vam je znak da nema dovoljno vode. Kao baštenska biljka, ona se razmnožava korišćenjem spora. A kao sobna biljka može se razmnožavati deljenjem busena. Ovu biljku možete kupiti u rasadnicima preko interneta, a mogu se pronaći i u cvećarama. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.